Şit ilde. İtalya degan jirde. Yaşagandı bulgandı. Jani Rodari otlu bir ekiyetçi babamız. Ol köp okugan. Ko'p yergandi. Sır etip güne eytemiz. Hatta u yaşilshalar ulanlar tilinde. Bik yakşı bilgendi. Yeşilşeler ilinde otallı oğlu ikisi olan yaşagandı. Olarının birsin Çipalona dik. İkinchisini ise bik taşayan bulganga. Çipolino! Dip yürtkenlerdi. İkmine durmuşkına olarga koraka gül rahimsiz bulgan. Nişenetesin indi. Koyda suğan, şunda kuzi yaşayındı ol. Kızlarım, eydeniz başlayın indi. Oynap selam sözler, kuş dilde gitmezler. Yağlı dikşin ustalar parmağınızda. Uğray diyediniz, şat soğan duranda. Hanım ismet alır, kanlar keşfege. Çipolino. Merhaba şanlar yıllamıyor kırdı. Yaşaklıyım her yaşıldadı. Yıllayım sulan şoyan sulan Çipolino. Bu hayırçılık ise Padişah Hazretlerinin burnuna vermez mi? Günlerinin birinde bizning bakşağa limon podsho bilen Pomidor efendi o'zi kelib chiqarga bo'ldi. Yorliq yorli jamalarga eslamay sizlarga kerak.
смотрите. Мені қалса, бұл бек қорқыныш феттеші. Аны айырым көзету астыналарға керек. Мархаметлі қали жәнеп. Соң олар үткілеп, түрткілеп, бар жерімні ауырттырып бітірелер бек. Dürüst işinliler. Çok gerek Sinan. Сүйекілі халқымыз, мәрхаметлі қошамыз, шулай туралап көрсетуіңіз үшін, бір-біріңізді тырышып тепкелеуіңіз үшін, сізге өзінің шексіз рахметлерін білдірі. Тағы да қатырақ үтішіңіз, бір-біріңізді тағы да нығырақ қасырақлығыз. Соң алар бит үзігізні де мәдәлдірірге мүмкіндер. Чиполлино, улам. Бишара әтием, сені жинайетчілер кібік, уғырлар һәм баш кисерлер янына зинданға салдылар. Сендерсе, улам, зиндан бит ул намыслы кішілер білән шыплап тулған. Әне үшін алар зинданға ябылған алайса, әненде ярамаған ішлер қылғаннар. Бір нинди де ярамаған іш қылмағаннар, улам. Шуның үшін зинданға япқаннар да енді өзлерін. Намыслы кішілеріне лимон патша яратмай. Демәк, зинданға әләгу ул зур дәрәже? Шулай болып шыға енді. Түрмәні аны қарақлар үшін салалар. Лимон патшаның түрмәсінде намыслы кішілер де отыра. Минем де намыслы кіші боласым келе. Ләкин зинданға әләгәсім келмей. Вақыт. Әтием, сен аз ғана сабыр ит. Мен сіздің барығызны да азат итәшәкмін. Сен өзіңе артық нығышанасың түгіл ме? Бұл жеңіліш түгіл. Әне көрерсің, мен өз дегеніме ирішәшәкмін. Вақыт. Әтием! Чиполлино, улым, сен енді зор үстің. Өз-өзіңді қайғырта аласың. Сен елға шық, иллер киіз, аң білім жай. Ой, нешік етіп аң білім жейінсің. Китапларым, аларны сатып аларға ақшам да yok бит мені. Ұршылма, тұрмыш барсында үйретір. Ләкин сақ бол, ұғрылар, қамалдақшылар, айрыша қоларында хакимият болғанарны үтәли көрерге үйрен. Аннан соң нешләргә? Оннан соң вақыты жеткеш аңларсың. Вақыт. Юк. Әтием! Аңладым, кетем. Икенче көнне Чиполлино әнисе һәм туганнары белән сау булашып,
Sağ bulunuz. Sağ bulunuz. Diyen şigen dayak bilen jilkesine asıp. Müsün? Ooo deyince. Yolga çıktı. Koyu. Oy, yolga. Hem ul kuze koy tarafka düşse. Şul yakta gitti. Koyu. Hem aytırga kirek. Dürüst yolunu taptı gibi. 1, 2, 3, 4. Teyzenin bundan çıktım mı yola? Bizim hayat işte var avuçta. Kızlar gişem dallarda düzen ayaklarım yola. Yine kurkunu yollarım bana. Bütün varım yal yanıma koram. Ne var güler bulduğum bir yılatıp bana. Güllerine tügür var cihan. Yalmayın hayırlarından bana. Etkisiz ağırlık gülüm kırmızı sokakları. Neymişi parayla, neymişi parayla. Bir baksın buldarır mı? Ayazım kızlarım. Ya kızlar bulacağım, etkeyimi kızlarım. Bir neçe saatten kışkına gına bir avulga kelip çıktı. O şunday kışkına avul idi ki. Hatta bağanağa yeki birinci yurtның divarına oğul ismini yazıp koyunu da birau da kireksinmegen idi. Buongiorno. İsen misiniz? Vinograd usta. Aytırga kirek. Kabak tuğan. Unutup da duram. Aytırga kirek. Kabak tuğan belekeyden kayşanda bolsa uz yurtun buldurga hayallanıp yaşadı. Öz yurtum. Hem güleşek düzülüş için yıl sayın bir kirpiç satıp aldı. Bir yılga bir kirpiç. Lekin sonau kuşu ışık amellerini bilmegenge küre ulalarına her vakit etikşi vinograd stadan sanataydı. Tura bara ul kup işli aşı başladı. Neticede kirpiç iyimi kuzga görünüp arttı. Kort ise günden gün şırağına kaldı. Şulay etip yıl ardından yıllar uzdu. Kirpiç ise iş olurga hamanda jetmeydi. Tamam aptırağan kabak tuğan süzsüz güne kürsündü de işke kirişti. Hem nihayet sağlanıp da bitti. Koyavan koya. Hayır, diyelim, tuğel. Eydiniz. Aslında belekeyine bir et uyası idi. İzler misiniz? Kabak tuğan. İsen misiniz? Ağzı kişi. Bu tartmağa girip otururga koyan başınızına gibi. Bilesiydi. Kiriminden nişik güre çıkarsın. Anısı şingella ol. Mine kırıları gine kupke şitinrek. Min sizne dik rahatlanıp müziğime şakırır idim. Dik bunda ikevlep sıyma bir şan. Zararı yok, zararı yok. Demek mene bu sizin üyüğüz bula. Dürüst ol kısanıraq. Lakin cilyukta bundan aşar tugil. Eğer de mine min kugerşen bulup tuğan bulsam, Dinamında bik de uңайлы bulur idi. Bulay көңілім size bu үйде миңа утырап кына яшисе булыр инде. Avul şitinde koyu tuzağın bulutu kotarıldı. Balık davul kilgerin sizgendey ilerine girip yüklendi.
каршына килеп туктады. Әйе. Каретадан мышнап һәм кагынып бер капкорсак чыкты. Оның қабарып тұрған яғытлары үлгірген помидор төсле менә шартлап ярылыр кебек иде. Бу бай җир биләүче шиябикәләрнең эше белән идарә итүче Помидор үзе иде. Мен булам. Ха, яваз. Ха, юлбасар. Феттәші. Қора. Әмин, абақ. Сен шиябикәләр милкі болған жерге хан сарайын салғансың. Һәм ике тума ятима бишара хукукларын бұзып, қалған ғұмырыңны ішсізлікте уздырға маташасың ба? Көрсәтірмін мен сеңа көрмәгеніңне. Әфәндім, ышанығыз. Менен бу ине салырға рөхсәт қағазым бар. Хәзір қойгәлі ул. Ана миңа қайшандыр Шия әфәнде үзе биргән иде. Шия әфәнде, ауыр туфрағы жеңіл болсын. Мұндан 30 ел электрия қойды енді ол. Қазір ise бұл жерлер исәнемен генә яшәп ятқан шиябикәләр милке. Так. Шуңа да ышкынманнар. Явыз помидор. Нәрсә? Сен, мәхлук, минем белән бәхәсләшергә җөрьәт итәсеңме әле ул? Әфәндім, минем әлі ауызымны да ашқаным yok. Сен булмагач, кем соңлайса? Алдакчы! Кем шулай дип әйтте? Кем? Мөгаен виноград устады. Виноград устады! Сезенең ұстаханагыздан миңа Хәмзаты шиябикәләр исеменә кагылышлы дорфа һәм фәттәшин сүзләр. Яши яңгырай! Сездә кабак тухан. Белегез, сезгә дә чират җитәр, аннары кем бәйрәм итәр? Күрәрбез! Ondan aldı. Senin çiratın җитәр, явыз помидор. Тиздән шартлап ярылачаксың син. Һич шиксез. Сатылачаксың. Бу сүзләрне башка беркем дә түгел, Чиполлино әйтте. Ой. Менә ул кулларын кесәсенә тыгып, Була ул. кыю һәм нык адымнар белән Була ул. Помидор әфәнденең каршына ук килеп басты. Була ул. Помидор исә ниндидер малаяктыгы, шушы бәләкәй сукпай шындырысыкны шулай йөзгә бәреп әйтергә җөрьәт итәр дип, һич кенә дә башына китермәйде. Син, каян килеп чыктың әле ул? Нишләп син эштә түгел? Мин эшләмим. Әлегә мин укыйм гына. Нәрсә өйрәнәсең? Китапларын кайда? Мин алдакчыларны өйрәнәм, әфәндем. Һәм шуларның берсе нәкъ минем каршымда басып тора. Һәм мин аны җентекләп өйрәнү өчен
fırsatımni hiç kuldan ışkındırmayacakman. Sen aldaşçılarını öğrenesin mi? Kızık. Kıskası. Bu avulda barısı da aldaşçılar. Eğer sen yana aldaşçını tapsan, sen onu mına ko'rsat. Bir rahatlanıp efendim. Hazır ko'rsatam. Чиполлино суық сәсінен күзгі тартып шығарды. Efendim, mine ol tege aldakşa. Mümkün bulsa yaxşılap qara qız özüne. Tanıysız mı? Pomidor efendimine bulay şingelgine birişmez diye buyluyum. Ol çağında. Mında bir güne yol kola. Üyünü yeşirip kuyarga kirek. Nişik endi yaşırıp koyarga. Bu bit bikte şingelir. Eğer de ulkan sarayı bulgan bulsa, bizge elbette onu yeşirü mümkün bulmaz idi. Lekin bit bu şundayla belirdi. Şuna göre onu şu prekşinin arabasına salıp bundan alıp gidiyor. Birini de durmayın. Siz iğne arbağa koşarak koymakşı bulasın. Sen barışılma. Yine birini de vurulmaz. Koyalım beraber. Elige basga koyup dururga mümkün. Ondan kus görür. Basta idimlanırga ondan taralırga mümkün. Nige onu ormanga yaşırmazke? Ekman onda qarab durur. Ormanda benim büyük yaxşı dostlarım yaşay. Yine olarga şanıp tapşırırga bula. Hem olar şulay işlediler de. Heydege. Göz aşap yamğançı, arbağa köşeye oturdu. Çipolino hem başkalar onu ormanga da alıp gitti. Ormanga! Bu bir de ağır iş bulmadı. Çünkü kaş şitlege ağırlığındağına idi. Zor iman tübüne urnaştırdılar. Evet. Rahmet sana Çipolino! Çipolino. Ver kayşanda yalamay bu köle Çipolino. Çipolino. Eğer ben sana Belekeş şiye turunda sileyim. Belekeş diye. Yok indi. Belekeş şiye. Belekeş biye. Belekeş şiye dedim bitindi. Belekeş şiyeyken. Eylesin sile alaysın. Eğer Kabak Doğan'ın yurtun yaşırgan gününü Şiyebikeler sarayında ayıruşa köngelliydi. Belekeş şiye nişlerge bilmişe, yalgıza bakşada yürüydü. Müskün
Бәләкәш шие. Yok. Bu ne? Beleşiye. Бәләшие? Yok dedim bir dinde. Belekeşiye. Менә шулай дигән. Бәләкәш шие. Yok, onday belekeş değil o. Юк инде. Исеме әйтеп тора. Мин бәләкәш кенә шие. Yok. İsenmişsiz. Исәнмесез. Менә сиңа бәләкәш шие. Her gün sayın ondan ata koşular sayın yıllar Oya çiğner ise yüzgen Allah'a kuralım günler yoluz Petruşka efendi. Okulundan ayrılıp şibin küzetken malaylarla belege yollasın köktökü. Barısı da netmine şunlar başlanadaydı ol. Evvel bir şibin. Onun ardından ikincisi, ondan üçüncüsü, dördüncüsü, ondan şol malayla hürme kuşlarga, meşrilerge, hem başka canavarlarga gözün çıkıraydı. Hem elbette indi şunun arkasında derslerin hazırlarga unutta. Onu bilsince. Lakin bir derslerin hazırlamagan malaylar bir kaşanda edepli bola bula almıyorlar. Edepsiz baladan ise bir vakitte da ışanışlı kişi şartmıyor. Işanışsız kişiler irte mi, sağ mı, bağırır, zindanga öyle de. Demek belekeşiye
Плие. О, град плие. Şıra. Bələkəşiyə, sinəsizim şu, əgər də kiləşəkdə qımırın üzündən də kirəsi kilməsə, başqa bir qayşanda işimindəyə qorrama. Dəris başlandı. Ben... Мен нендейдір сәйдер тауышлар ішітем. Менің де құлаққа нендейдір ят тауышлар шалынды. Мұғайын яңғыр явадыр. Мұғайын яңғыр явадыр. Бар нендейде яңғыр яумауын сізге искертірге мәжбүрмін. Сіңілтәйі искертірге мәжбүрмін. Апақайым, яумаса яуар. Яумаса яуар. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ben... Formidable. Ben... Formidable. Ben... Formidable. Ben... Formidable. Ben... Formidable. Ben... Formidable. Formidable. Ha? Formidable. Geber. Mi? Sen bələkəşiyə. Hürəsəm, sinə şakıralar. Dərs bitti. Мен келдім. Нәрсә аяк астында буталасың, хрәсәт. Нәрсә аяк астында буталасың, хрәсәт. Мен біраз бақшада жүріп көрмекші едім. Бақша ул синең ише әрәм тамаклар өчен түгел. Бар, дәресләреңне кара. Бар, дәресләреңне кара. Хрәсәт. Мен инде аларны әзерләп бетердем. Иртәгәсе көне көн хәзерлә. Синекәйе. Мен инде аларны да әзерләп бетердем. Қарусыз бәләкәшия һәр көнне шул чаклы дәрес хәзерләде ки, ул инде күптән дәреслекләрен ятлап бетерде. Келәле? Һәм аңа сарай китапханәсендә укырга китап та калмады. Менә! Ука! Рәхмәт. Йә! Хәзер үк китапны урынына куй. Акылы баш, ертасың бит үзең. Ертасың бит үзең. Соң китаплардан башка гына ничек дәрес хәзерлимсең мин? Яттан хәзерлә. Formidable. Бер үзексез яттан укый. Бәләкәшиянең башы авырта башлый иде. Бәләкәшия исәнмесез? Исәнмесез, әфәндем? Мин сезнең кем булуыгыздан хәбәрдар түгелмен. Әмма дә ләкин шатланыма танышыма чиксез шат булыр идем. Нигә дип алайса якынрак килмисез? Кызганыч, мин моны булдыра алмыйм. Ник? Чөнки миңа монда сезнең белән сөйләшергә ярамаганлыгын искәртә торган белдерү бар. Соң сез минем белән сөйләшәсез бит инде. Алайса, хәзер яныгызга барам. Әйдәгез!
Ул үләннәрне таптарға ярамый. Ярамый! Ярамаганлыгын онытып, турудан ярып, аның янына килде. Мен Чиполлино суган малайы булам. Ә минем сезнең хакта ишеткәнем бар иде. Ого, кемнән? Помидор әфәндедән. Әй, ул минем хакта мөгаен бер генә дә яхшы сүз әйтмәгәндер инде. Юк, билгеле. Менә шуңа да мин сезне яхшы егет дип уйладым. Һәм күрәм, ялгышмаганмын. Туктале! Нигә дип соң әле без картайып беткән сарай кешеләре кебек сүз дип утырабыз. Әйдә, сингә күчик. Мин риза, син дип сөйләшик. Ой, Менә сиңа бәләкәшие. Йо. Бәләкәшие. Син безгә ярдәм итә алмассың микән? ә нәрсә булды сезгә? Тыңла, дустым. Бүген иртән лимончиклар авылга килеп, тәртип салдылар. Виноград останы, хабак туганны, бөтен юлларында очраган бөтен кешене кулга алдылар. Хәзер минем әтием дә, бөтен дусларым да төрмәдә утыра. Син миңа шул төрмәнең кайдалыгын сөйләп бирсәң иде. Әлбәттә, ул сарай астында. О, сарай астында. Помидор әфәнде, кач. Сарай асты туган тоткын. Саға кылану керек. Ул бу була күрмәсен. Суган исе. Әфәндем, сиңа булган хөрмәтемне исбатлау өчен мин сине аерым иң караңгы камераларның берсенә ябашакмын. Ой. 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 Senin kebek haşerat işin vadi türmegine as kolay. Әкәшие, үзем син монда тик кенә утыр. Бардым тик кенә. Бәләкәшие. Мин үзем өчен үзем җавап бирәм. Эй, әфәнде! Зинһар! Үтенәм сездән. Шунда яхшылык эшли күрегез әле. Сакчылар! Сез башка төрле җавап биреп булыр иде микән дисезме? Бәлки сез миңа җавап җибәрергә, үземне ярлыклауларын сорарга кирәктер дип уйлыйсыздыр, ә? Сакчылар! Юк! Теләсә кемне елаттыра алам, ләкин үзем бер вакытта да күз яше чыгармый торган намуслы суган нәселеннән мин. Сакчылар! Aya! İşisin sen! Anama! Sen bizden tutulacaksın! Yarılacaksın sen! Yalnız Pomidor! Чиполлино төрмәдә 1 минутта булырга тиеш түгел. Редиска! Плащымны китер. Син нишләмәкче буласың ул? Мин Чиполлиноны азат итәм. Үзең һәм дусларын иреккә чыгарам. Сарай астындагы зинданның ачкычы кая? Помидор әфәндедә, уйыгының эшендә. Ә син аны кулга ничек төшерәсең? Уралый. Ул ничек үзгәргән? Маэстро, музыку!
Tügüssün! Taptım! Редиска! Açkışını kolga çürgende Pomidor Efendi uyanmasın için ona yıkı darı verip bir katı yıklatırırga kire. Редиска! Tort! İyi, yıkı darın tortla salabız. Korkırga gerek mi? Mina'nın tortuna 10 kişiye yeterlik yıkı darı otundurdu. Редиска! Çipalin hamanın dostların hazır sen tutkarasın. Niye? Hayır, beni opalarmış okra. Pomidor Efendi'nin yaşırın telefon bilen. Yazmış
ayıplı. Bular barısı da benim arkadağına. Nişik indi senin orkadağına. Eğer de min üzümünü buldurga diyen oyunu başıma kırtmayan bulsam, bizim bilen bu belek kilip çıkmağında bulur idi. Tanışlarınız Zinhar. Bizi bir zindanda siz yapmadınız. Ben bitinde kart kişi. Niye gidek bina Bakşada skemiyasında yıklı algan bulur idim hele. Bir kimge de kumaşav itmez idim. Dostlarım, zinhar için siz sakşılarını şakırtıp eğdiniz. Ul iyin Pomidor efendige bule gide. Hem onun yaşırılgen ürünün kursette diyigiz. Neyse kabak tuğan. Sen ağzını açıp bir kimge bir nide etmeysin. Sen iyinin kaydalığını etsen, ondan bütün avul halkına zindanda. Şartığın sileşmez ki. Onda civarlarının da kulağı var. Kabak tuğan, kabak tuğan. Çipalina, dostum, mina sizdeştiniz mi? Yok ben tugul. Mina kimdir indeşkendey duyuldu. Kabak tuğan, priyon. Vinogradista, niye siz şulay şıyıldıysınız? Siz nersi? Ben öyle şiirlerine uylamadım da. Kabak tuğan, priyon, pomin, rediska. Koydasın sen. Min, Pomidor efendi bilmesin de. Onun yüzünü telefon aşağısı yaşın. Siz beni işitesiniz mi? İşitem. Elbette. Min de sizi bir gayret işitem. Minnet sizge bir söz şitkırımını sıradılar. Kim sıradı? Belki şiyatlayıp deşikız. Benim dostum. Belki şiye. Siz Pomidor efendige kabak tuğanın iyi koyda yaşırganın eklediniz mi? Yok. Yaxşı. Belki şiye sizni azat ediyor yolundaydı. Nişik? Hazır kıtıkız. Ey kıtmi koya barası. Bir koyala varmışsın. Kıtmi işe kaşar. Rahmet sinari. Dostlarım, Pomidor efendi kabak tuğanın üyün topmadım iken. Eydiniz tezrek, urmanığa aşığık. Tizrek vurmadına. Çipolino benim kulda. Evvel bütün kayıpların tanırga meşhur idi. Onları uzun astırıp koyam. Hış! Vinogradov kabak tuğan. Çipolino! Sen koyda yaşınıp yataşın, yılkız malay. Kim onu bundan çıkardı? Diversiya. Hadi yatırga gerek. Hürmetli limon patça şerifleri, Şiyebigeler sarayında diversantlar, rahim itip limon soldat atryadım. Armiyasan şiberiniz. Patçanın üzerinde geliyor sırala. Hürmet bilen Pomidor efendi. Limon patçana şitkirliğe gerek. Şit. Ya. Ahmet bargançı, siz sıramasağız da biz şırlap alayım. Oynağız diversantlar. Siz dostlar bir söz eylem ilk tertipleydim savaşatları. O tertiple eyle. Lakin üstten
tamaklar. Tırma sınırından başka bir işte bilmişsiniz. Bilmiysiz. Barınızı da astırıp kistirem. Ostırap kistirem. Mine kalsa Ona kalsa. izlev boyunca mahsus bilgiçlerge bir reçege titirge vakit. Vakit. Onusunu indi kıştağın. Hadi gene aytkanda seçik şakırtırırga kirek. Sişik. Yani mesela şammışa. Şımşı. Efendim, min naq bu ülkede usta bulgan bir şidil bilgişin bilem. Ya? Onun ismi. Anın ismi? Onun ismi. Onun ismi. Anın ismi? Onun ismi. Mr. Kisher. Mr. Kisher? Mr. Kisher? Little ladies and little gentlemen, Mr. Kisher. Ул сарайга килеп җиткәләгән шәп, onun ne işe gidip gelgәнен, вак сакалы не дисә икәнлеген кайда торабыз. Hayır, sonuçta turunda biz sizde ete olmuyoruz. Şu kişinin şaşı Mr. Fisher'nin bir mindiyle sakalı yok idi. Biz bilseyek hem de bakır. Bezine güçler orada şattır. Yalhan tuğul sözünün haktır. Biz onunla şapşalan. Eşkırallı bizde kırıkçı. Kırıkçı. Şuma düşman bizge şıkçı. Şıkçı. Allah'lar saf bize tutken. Biz hayal şamşılar. Yol itune hış benim ipez. Kentin düşmanlı kuzeni ipez. Atsalar da gözünü ipez. Biz bir süper şamşılar. Yol itune hış benim ipez. Kentin düşmanlı kuzeni ipez. Kaçalsam sen bile düşer. Ay ister düşer. I love you. I love you. Bunu da tatarasız. Hanım elektrik kaptırası bir ete de var. Elektrik kaptır. Ul ona iş kurallarını köterip yırtırge yerde mi keydi? Elektrik kaptır. Fas. Elektrik. Good job. Rahman. Mr. Thank you. Let's go. Stop. Ул her şak yüzü bilen mikroskop bilmek. Binokül. Hem kışkine gene savutta tuz yürüteydi. Tuz, niçin? Limon paşa. Elbet. Ул şuna bakayım. Min izlengen canvarının kuyruğuna tuz sine. Ha onları mene şuşu ilmek bilen. One moment. Lecture ilmek. İlmek. Mene şuşu ilmek bilen tutup alam. One moment. Tuz. İlmek. Lecture go. Good. Lecture. O şağında min bu yolu sizge kızның kiregi çıkmaz deyip uylayım. Mine bilgili bulgança başkınlarının kıyrıkları yok idi. Kuyrukları yok. What? Kuyrukları yok. What? Yok. Kuyrukları bulmağaç
Нишигинде аларны кыйрыкларыннан тотырга мөмкин. Кызны кая сибәргә? Ул шагында бөек хаким кашканнарга кашарга юл куймаска иде. Хишуга итемә электригә җайлы булсын өчен кашканнарга кайрак тәгәп куярга кирәк иде. Ләкин Минем кинода күргәнем бар. Кайбер шымчылар ашкыннарны туздан башка гына да каптыралар. Бу хан заманындагы ысул. Бу бик табырында сал. Lecture go. Money. What? Деньги. Что? Акша. Hayır, benim başka ысулларымда бик тә күп. Hayır, андай ысулларыбызда бик тә күп. Тас урынына büyük hakim бараш kullanırга mümkün. Dürüst. Tutup күзләренә бараш иппегизә. Алар шундук биреләчәкләр. Мин моңа тиздәшлекләр бим. Demek ham. Lecture. Good job. Good job. Ләкин бит бурычны эшкә җиккәнче, миңа калса кашкыннарны табу кирәк. Монысы авыр мәсьәлә. Шулай да büyük hakim кралларым ярдәмендә без аны башкарып карыйк. Шулаймы? Әйе, хуҗам. Танышыгыз инде. Let's go, lecture captain. Хамалар бакчага чыгып, изләү эшенә керештеләр. Мистер Кишек этенә лото уенда кулланыла торган мишкә тартып алырга кушты. Lecture captain. Излик. О! Badam хужа. Afrika, sen suda bulgan vaqtda men bek muhim oshish yasadim. Ninde yaşasın hocam? Bizge yaşasaktan bundan tayırga kirek. What? Tayırga. Lakçap. Tağın etibini kuralsam gına yarar idinde. Moның үшін миңа қабат зинданға әләгірге керек. Мистер Кишер, hello. Git bundan malay.
Mr. Kisher, my name is Cipollino. Oh, lecture, go. Oh, Lecture. Cipollino. Woo! Cipollino. Cipollino. Come here, Cipollino. Yes, of course. Tuz Baruch. Tuz da Baruch'ta. Oh, okay. One moment. Baruch. Tuz. İsan bunu kız. Thank you. Elmak. Cipollino. Mine burada. Saksılar! Kim bulur bu? Yok. Düştəginə işitilgən kuresin. Kimdir şiir astı yılmazı? Şeytan algırı. Koya girip çıktım ben. Şiyebikäler sarayındağı karangı zindanның bir bölmesine. Siz gafı itiniz. Men mundağı dım karangılık arkasında sizni ko'radi. Deyişinçe isenleşedi almayayım. Siz kim bulasızsın? Men Cipollino. Gafur! Min karangıga öğrengen, mundaysa mega kiraginden artık yoktu. Min yoktu da birini de görmeyeyim. Ha, demek siz su kırtışkan bulasız. Ne uzi? Bugün irten uzuzuma ettim. Sokar düşkan efendi. Eğer de siz şundan da kızıksınız şaniyesi ikensiz. Hem sizin dünya güzesi eskiler gelindi. Bu şahında sizge cevap koridor hazır vakit şimdi dedim. Bir sefer şıklar. Senin ise Cipollino. Su kalmana yıkılan. Anlatmışsınız. Bir yavuz pomidorunun tutkunu. Anladım aşağıdanlarız. Meniydi kökten sizden suğa bisinizden kemiketinizi şamaladım. Hey, ben sizden şın kömülden kızganım. Çünkü siz kündün, şu kuz aşkısız yoktular integirge dışarı etilgensiz. Karanlığı edirgen gerek sizin için. Büyük zor ceza. Emin ise kirisince bu burunlu büyük de karangıdır deyip bela. Siz çay arkasız. Eğer de biraz kişirrek bulsanız. Ulan, siz beni suur deyip bilesiz mi? Men bir tilese koysa su kırtışkan basıgan tişikке. Yani uyağa da sıya. Belki şulaydır da üzgünüm. Lakin siz benim galeriyalarımda hiç kinede o yolga gittiğişik deyip adam ağız. Mine şul. Belki mine sizi bundan ağlat şahı belki bulur. Mine. Siz yanağına basıgan galibiyeyiga. Men bir de jengil suya alam. Lakin sizin har aldanlarınız. Çok ise men adaşudan korkam. Sizin galeriyalarınızı bir de bu dalşık deyip işitkenim var. İhtimal. Gel bir yıldan 20 minut istiydirak. Tilisiz mi? Yama yılsızamız. Koysa yakka tabi. Şanınız koya tili. Şunda. Eğer de men etiyim yatkan zindanğa barıp çıksam, nişik köngülü bulur idi özüne. Yigit gel. Siz benim ortam barasız mı? Yok mu? Baram! Eydi doğan, Nefse doğan, eydi giydiren.
Әгәр дә ул шул кадәр карт булмаса, ул минем әтиемә охшаган булыр иде. Чиполлино, улым. Әтием? Әтием? Улым. Елама, улым. Егет бул. Мин еламын, әткәй. Мине бары сине шундый хәлсез һәм авыру хәлдә күрү яман авыр. Башылма. Безгә дә якты бәхетле көннәр килер әле. Әтием, мин бит сине коткарырга килдем. Сукыр тышкан әфәнде таныш булыгыз. Бу минем әтием Чиполлоно. Бик шатыр Чиполлоно әфәнде. Сез безне җир өстенә алып чыга алмассыз микән? Җир өстенә? Яктылыкка? Яктылыкка! Эй, шын дуслар өчен мин барысына да риза. Әйдәгез, әйдәгез! Кузгалыйк! Рәхмәт! Килеп җиттек! Тыңлагыз! Хәзер суд карарын җиткерәм. Шиябикәләр үтенечен тыңлаганнан соң суд түбәндәге карарларга килде. Яңгыр, кар, боз һәм табигатьнең башка шуның ише аяз яки болытлы көннәре өчен авыл халкы аренда түләргә бурычлы. Иди! Devam edelim. Суд карар кылганча, авыл гражданнар шулай ук шык, бәс, томан һәм дымлылыкның башка төрләре өчен 2 тапкыр күбрәк түләргә бурычлы. Hakim, karar bugünkü günden üst kişine göre. Kutlayım efendim, bərxətiniz var, barometr düşə, yağmur kıyaşa. Ey, efendiler! Чиполлино? Min kütməgən idinizmi? Hürmetli avıl halkı! Bizning boqşalağı mənə bu tərtibsizlikni bitirirgə kirek! Maestro, musiku!
хәзер инде һич тә керсенми. Аны сарайның баш бакча караучысы итеп билгеләделәр. Һәм помидорны аңа ярдәмгә җибәрделәр. Хәзер ул бакчада кәбестә утыртып үлән кыркып йөри. Сарайда инде хәзер сарай дип түгел, балалар үзәге дип атала. Дусларым, менә хәзер инде безнең хикәябез чыннан да